Intambamyi imvuga zabaye cyane cyane ni mu bantu. Yego. Ni ukuri pe barangwanyije Abantu. Iyicane yanje mana yanje iyicane yanje yaragwanyijwe iyicane yanje yavugishije abantu bamwe bakanyibwirira abandi bagatuma intumwa abandi mana yo mwijuru. Ese ubundi tukiraho nyine nk'abo bantu nyine bakugwanya ntibakubeshejeho nta uraja gusaba iwiwe nta n'uzoja kubwira ngo mpeza izifaranga nshaka gukora ibiganiro n'ibyawe ku giti cawe sibyo. None tuba tuvuga ngo hari abantu babayeho guca abandi intege kandi umuntu ubayeho guca uwundi intege bishorana n'ishari bishorerana n'ishari. Ego. Hari umuntu wavuze ngo ishari ngo umuntu nyine yavuze ngo ishari ngo niryo rya nyuma ngo ishure ngo umuntu yiga ngo akahumurozi ni ukuvuga ngo muri rya shari niryo shuri rya inyuma haba hariho uburozi. Ubu uri muri defense yo kugira ngo winjire mu burozi. Hi guys, amakuru mufite mumeze gute? Murakomeye aho murerereye hose? Turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza ngo mubone Imana mu buzima bwanyu bwose. Turabakunda buri gihe tubifuriza ibyiza gusa nk'abakunzi bacu. Hanyuma abari guca mu buzima butaboroheye Yesu aborohereze, Yesu abiteho, Yesu abagiriye neza, mubone Imana. Hanyuma abari guca mu buzima bwiza nabo bukomeze burushirizeho kuba bwiza. Hanyuma turabasuhuje tubane muri iki kiganiro. Dufite umutumirwa uri special mwitegure ibintu bidasanzwe. Mbaye mbibabwiye namwe mushobora kuba mumuzi mwaramubonye simuvugaho byinshi wenyine ari bwivugire ko numva mfite nko kumuvuga ariko reka mureke wenyine aze kwivugira. Wamzuki turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Karibu hano kuri channel yacu SPC Bawufisha. Nibwo bwa mbere ukihagera? Nibwo bwa mbere kabisa. Ariko uratangiye mumeze neza? Tumeze neza cyane. Hano Bujumbura ko murahabona gute? Hano biyari gusa ni gripe kandi iri hose abantu bose uri mu guhura n'umuntu kumva gusa karaniha. Jewe ndango bazoroha banyite gripe niko ndabona kaje izina rigiye guhinduka. Buri gihe nza ngo gripe nimba hari indwara ndwara ikangiraho ububasha ni gripe kandi ari indwara ngiye ariko noneho ubu nyine ihari nyinshi yaje arisha. Jewe noneho imaze nk'ukwezi amezi abiri arashize. Wewe ko ari ukwezi kumwe. Karibu cyane turakwakiriye. Reka dutangire wivuga ko numva no kuvuga ariko ubwo bubasha simba ufite ayo mavuta ntayo mfite ntayo ndagiye. Karibu cyane. Murakoze cyane. Amazina banyita Mado Yvonne. Kaba ndi umumama ndubatse mfite umugabo. Hari akantu bakunda gushiraho nkafite ngo umugabo umwe ubundi haba abagabo babiri ariko hariho abagore bari mu kugira abagabo benshi. Noneho nabo ngabo naho yobagira nabo mu mwijima sabi bara n'abahabara ariko umugabo buriya aba ari umwe. Mfite umugabo nkagira n'abana benshi. Uri umubyeyi? None se ko ugaragara nkaho ukiri akajene gatoya ukuntu umeze n'ubu nyine ko turabona wokora ubukwe n'ubu nyine abasore boze utivuze neza dusaba nimero. Sinzi ngira no kubera Imana ariko no kubishira nk'ubushake navyo bibaho cyane rwose. No kubishira nk'ubushake navyo bibaho no kuvuga ngo buriya umuntu yabishiramo ubushake bikaba neza cyane. Niko bimeze nkatwe kurabona no bishiramo ubushake bikagenda. Wewe tuzushe cyane ariko kandi wabishiramo ubushake sinzi nimba nabandi imibiri yabo ariko imeze ariko nje ko ntumeze kubera ko nje sinkunda kubyibuha singikunda ko nkubikunda. Iyo mbonye ntangiye kubyibuha uburyo nza nkora bikaba bigabanuka. Iyo regime
ndaje urayimbye n'umunsi ubwo buryo ni regime sindayijaho ufite uko uzi ukora burya abandi bazavuga ngo rega ngo kurya ngo ibiki icyakoze jewe iyo ntonsa kurya kwanje aba ari guke nzanjya rimwe ngakurira rimwe kajya ku buryo ngira isoni zo kurya rimwe abashyitsi amapeti menshi harimwo abashyitsi kagira isoni zo kurya ariko rimwe sinkunda bya bindi zo kuryagaguza icayi ngo ahangwe iki mwo icayi mu gitondo hazaba iyo bwira ari ico nyine ndiye saa sita bukira ari uko rimwe n'ijoro sinjye tuje n'ijoro ko nukuri iyo ni regime niyo regime haba no kwitorera agacapati nkajya ko nuko ariko ikindi kiza kibitera cyane ni siporo urayikora cyane nyaza nikora umugore ukora siporo buriya nje ndamwubaha cyane usiga abana akaja muri siporo neza cyane ndamwubaha pe abana benshi ese ugeze muri bangahe ufata igipapuro ukandika nyine umusore wanjye dusigaye dushana mu ibarabara ntibemere uziko mfite umwana uri muri segonderi ayo ntibyo sinokwemera ndamufite n'ukuri niyo taye yawe nukumeze babiri bakuru nibo tujana muri siporo iyo tuhatwiruka tuzumenya ko tibona bikeka rimwe nanjye zambara nkavuga ati se abana babyaye ryari oya vraiment wifashe neza gusa kimwe ico tubona washatswe kera washatse kare washatse kare kuko ntitwokumva ukuntu umwana wawe ari muri segonderi n'imyaka mpambona no guhanje oya iyo wampaga siyo mfite iyo wampa niyo mfite kuragira ngo irenga izi ko wampa imyaka ndafite kuko abantu benshi bazampa imyaka ndafite iyo wampa yose siyo mfite rega ndakuze oya ntukuze cyane tukuze cyane bwo kuvuga ngo sinzi nyine washatswe kera bwo kuvuga ngo ufite abana biga muri segonderi nashatswe umwana wanje azaje nyuma ya kamera kangana ariko n'ubuntu umusore wanje n'ubuntu bw'Imana buriya iyo ari inyuma ya kamera cyangwa iyo ari kuri machine nza numva kabisa umerewe neza n'umwana uja kuri machine akagutunganyiriza reka tuje mu bindi kuko ko ndabona twobitindaho ico nyine waruvuze nico nshaka ukora akazi ki jewe kuko ako niko katumye nanigwa kukuvuga kuko urandenze akazi kawe jewe akazi nkora no kuvuga ngo sinovuga ngo ndi umutubere ngo nibyo nyine nari nsanzwe nkora mu buzima busanzwe n'ubundi nari nsanzwe nkora ariko aho nagendeye muri aka ni ngaho nsa nkaho ariko washizeho umutima ndakora kuri channel yanjye yitwa Mado TV Show cyangwa se n'uwundi ubushaka hariho umuntu ufungura channel akayifungura nta mwanya afite akaba yavuga ati ngwino nkorere jewe kabisa mba ndi tayari ubu uri tayari nkamukorera uri umwana mwiza cyane wowe akazana inoti ngakora ndaguhawe oya nibyo kabisa ico nico numvaga ayo mavuta ntarayageramwo kugira ngo nkwakire mvuge n'ikinyamakuru ukoreraho ariko kukivuze reka nanjye nkivuge uyu ni umutumirwa wacu akorera ku kinyamakuru citwa Mado TV Show turasaba yuko mwagenda mukamushigikira aba subscribers arabakeneye cyane ama comment share ibiganiro byiwe kuko atanga ibiganiro byubaka cyane nkunda ibiganiro byawe nkunda ibiganiro byawe kandi nkunda ukuntu uba ufite confidence mu byo uba uhakora ntucike intege sindakubaza ngo numve neza ko hari nk'umunsi wacitse intege ariko nza ndeba ibiganiro byawe nkabona urakomeye cyane urakomeye mu byo uba uhawe ukora hanyuma reka twinjire indani mu kiganiro watangiye ryari gukora uyu mwuga Urakoze cyane natangiye mu kwezi kwa mbere nk'uko turimo ni ukuvuga ngo umwaka urashize umwaka urarangiye mbikora sinzi ko hari ibindi oya nibyo ngibyo
hanyuma reka mvuge aka kantu ndibaza ko hano i Bujumbura mu bamambe ariwe mugore wa mbere twabonye uhaguruka utangira gukorera kuri iki kinyamakuru cyangwa se ufungura YouTube channel. Niki cyakwinspiye, niki cyatumye wumva uwo bikora? Kuko buriya umuntu yaje gukora ikintu aba afite intego, aba afite icyatumye ahaguruka. Niki cyaguhagurukije aho wahagurutse uri wenyine? Nibaze ko hano i Bujumbura mu bamambre bari hano i Bujumbura niwe watangiye. Warebeye kuri inde, wumvishije gute, byakujemo gute? Urakoze cyane. Ego. No kuvuga ngo nubwo nije mu mama hariho abasore bari barabitangiye. Ego. Noneho rero ndicara ndavuga ati niki umuntu yokora kikamwubaka. Ego. Kamwubaka mu buzima byenda akaba yogira icagera. Ego. Ndicara ndatekereza kubera ko hari akantu cyane nkunda kuvuga. Kubera ko twibwe twagiye duhora n'ibihe bitatworoheye. Ego. Ziri iwacu. Ego. Ni ukuvuga ngo twize amashuri nk'uko bikwiriye pe ku buryo wavuga ngo amashuri mfite nshobora kuja ahantu runaka ngasaba akazi bakakampa. Uretse nuko nabize kubera kutaba mu gihugu cyacu babuze utuzi, ariko kandi baba bafite icyo baturusha. Ndicara ndatekereza siniki nokora. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyanje mu mutwe ni YouTube channel. Ndavuga ati ndayifungura nshireho iki? Sinzi kuririmba, sinzi kubwiriza, nuko ndavuga ati reka mba umunyamakuru nyine nigisha. Buriya nimba hari ikintu cyiza kiyaba kiza cyigisha umuntu ni iyi si. Ubuzima bwo muri iyi si irigisha. Ni ishuri riruta rikomeye kabisa. Hari umuntu uzabwira se ngitangira bagaze bambwira ngo se ngo ubwo bunyamakuru warabyigiye biriri ariko ubuzima buza bukwigisha n'utaruzi kwandika akamenya kwandika cyane kubera ubuzima. Ndicara ndatekana ndavuga ati kubera iki abagore twe tutokora? Ngomba gukora. Nibwo nahagurutse ndatangira. Kuri byari bigoye. Nta muntu n'umwe nari mfite ngo ndagenda bamwegere mubwire ngo ni gute ntangira. N'ikiganiro canje cya mbere nagikoze ndazi ngo ndatangira. Biza bigenda gute? Biza bikorwa gute? Nama nicara gusa ndavuga ngo reka mpime. Wow. Ndicara ndabikora. Mbanza gutinya kubipostinga. Ngira ndabipostinga mbona bya bintu barabikunze. Mbona bivuyemo. Abantu uti courage nubwo baca intege batazabura, ariko vraiment nabonye abambwira courage batuma naje nkomera. Nawe ati ngomba gukomeza. Uko iminsi igenda ngenda nunguka kugeza hangeze. Byiza cyane. Ndumva ufite amateka akomeye y'urugendo rwa YouTube channel yawe, kuko watangiye nta wundi ureberaho uvuga ngo uriya yarabikoze reka mwegere ampa amasomo naje ntangire mfite basi nako kanosyo k'ibyo ngiye gukora. Ni ukuvuga ngo n'abari bafite amacano hano i Bujumbura ntabwo bakoraga ibiganiro. Bageze bakora ibi by'ibitaramo mu makanisa ariko ni ukuvuga ngo ibiganiro nama ntangira ntazi awarabe. Courage cyane. Courage kuko ibintu nyine wakoze ibintu wenyine, nta ukuri imbere ngo uvuge ngo uyu karamfasha karanyigisha cyangwa ko ndamureberaho. Ubitangira wenyine hano i Bujumbura. Buriya ibintu turebera kuri za social media biba biri kure, sico kimwe n'ibintu uba wegereye ngo umuntu muri kumwe umuganirize aguha intekerezo. Umuntu ashaka kukuganiriza kuri telefone ariko ntubyumve neza, ariko iyo umuntu yo mwicaranye araguha ukumva, ejo ugasubirayo akakubwira. Ariko wahagurutse wenyine, niko nokubwira. Natwe twaje tuza nyuma tukureberaho.
kuko twe turi abanyeshuri bawe ndakomeye urakomeye cyane kuko turi abanyeshuri bawe twabonye uhagurutse tubona natwe birakunda umugore wahaguruka bigakunda agakora ibi ngibi ni ukuvuga ngo iryo ni ishema ryawe abahaguruka kuri none abamaze guhaguruka watubereye inzira babyemere se we kuzemera abandi ndabyemeye ndabyemeye kuko nabitangiye nyuma yawe hanyuma ikindi kibazo ni ukubaza uvuze ko wahagurutse uhaguruka bikuzamo ni nk'uwuhe muntu wareba ukavuga ngo uyu muntu nomwigiraho uyu muntu ibyo akora biranshimishije reka nanjye mbikore urakoze cyane hari umumama nakundaga kureba muri Kenya cyane narebaga Nyamwiza gusa yari ataratangira kuja muri uriya ku masimba nibwo yari agitangira mbona amakuru yaje afite mbona imbaraga bishizemo uvuga ati naje gukora buriya icambere ni ukwiyemera iyo ukihawe ishiramwo intege nke ntaho wogera habe na hamwe ndibuka nanje hari ikintu nari ngiye kwiga noneho nkabona giteye ubwoba nkabona sinogishobora reka ninshake nkivuge imodoka nari ngiye kwiga imodoka noneho umunsi nja kuri vola ampaye ngo nintware numva vola irakomeye numva sinzobishobora numva sinzobimenya noneho ngatekereza naca mwibarabara nkabona umukecuru atwaye imodoka nkabona umwana muto yatwaye imodoka nabatse ibi ni ibiki ubwo bwoba mfite n'ubwiki kubera ko njyewe ntoyitwara umukecuru atwara imodoka njyewe inanire nama ndishiramwo vraiment novuga ko byamfashije ikintu cyose wishizemo utagihatiwe n'undi muntu kandi buriya jewe ngira ikintu uzavuga ngo ndusha abandi jewe ikintu nagitekereje kumva kirakwiriye muri jewe kumva ntangaruka mbicongeraho siza ndinda ngisha inama tuzurinda ugisha inama kuko mbazi ko ningisha inama neza akakugisha inama urakugucogoza umbwire ngo umbwire uko naje mzumve kireke iyo nzi ko ari ikintu kitagize gute habe n'umugabo wanje arabizi iyo ari ikintu nzi ko kiri bunzanira inyungu imbere nkabona ko nimubwira ari buze kugucika iza mbaza nkabikora mwibanga byananira nkabireka numva nabona birakunze kamubwira ati se waretse iki kintu kandi kera waragikoze mwibanga izaho kigeze akambwira ati takibazo ubwo akamubwira kumva ibaze nuko oya vraiment ndumva uri umugore w'intwarikazi kuba ufite ayo makuraje azakugeza kure azakuze hanyuma hari ikindi numva nakubaza buriya igikorwa cyose umuntu atangiye kigira intambara nizihe ntambamyi ushobora kuba warabonye muri ibi ngibi kuko ntizobura ko ndabona ko zitobura zirahari intambamyi wahuye nazo ziguca intege ukagera aho uvuga ngo ngiye kubivamo zarahabaye cyangwa wewe byagenze neza zarahabaye zizobura intambamyi mvuga zabaye cyane ni mu bantu ni ukuri pe barangwanyije abantu mana yanjye iyicane yanjye yaragwanyijwe iyicane yanjye yavugishije abantu bamwe bakanyibwirira abandi bagatuma intumwa abandi mana yo mwijuru ese ubundi tukiri aho nyine nk'abo bantu nyine bakugwanya ntibakubeshejeho ntawe uraja gusaba iwiwe nta n'uwuzoja kubwira ngo mpeza izifaranga nshaka gukora ibiganiro ni ibyawe ku giti cyawe sibyo none tuba tuvuga ngo hari abantu babayeho guca abandi intege kandi umuntu ubayeho guca uwundi intege bishorerana n'ishari hari umuntu wavuze ngo ishari ngo umuntu nyine yavuze ngo ishari ngo niryo rya nyuma ngo ishure ngo umuntu yiga ngo akahumurozi ni ukuvuga ngo muri rya shari niryo shuri rya inyuma haba hariho uburozi uba uri muri defense yo kugira ngo winjire mu burozi kuko
kuko yagize ishari ryashari rirakujana rikabyara uburozi rigatuma utekereza ukavuga ngo se uriya muntu namugwanya gute kugira ngo aveho uzogenda gute akajya gushaka uburozi. Yego. Ni ukuvuga ngo icano yanjye yavugishije abantu. Yego. Yavugishije abantu bakavuga nkabimenya, noneho rero mana bikakugeraho bikangeraho abandi bakanyibwirira abandi nukuri nabonye ibintu ntari nzi ko bibonagaza no bakavuga ati wamenye isi. Namenye isi nukuri sinari nzi ko umuntu yo kugwanya akanakwandikira kuri telefone akakubwira kandika ibyo byarabaye. Uri mu biki kurakora iki akayayu bererere umuntu w'umugore ufite basokwe icyamfashije naracecetse naravuze ati nta muntu n'umwe nagishije inama ngo ufungure cyane nta n'uwo tuyisangiye nta mana yaje icyo nakoze narabaretse ndakomeza urakomeza kandi ikiyaha kintangaza nuko inyuma yanje hamaze kuza benshi kandi bamwe muri bo inzi ko bamwe baguciye intege ko nukuri kandi benshi ndayo ngo Jesse ndimo hari message yaje bigezo hari message yaje bigezo anje naragushigikiye vraiment jewe iyibamwo gana wari kubiza nyanda kitase nari kwa mavuga hano ati ya message ngo wanyandikiye yakozeho iyindi mbogamizi nahuye nayo nahagurutse gukora ndafite habe n'icuma na kimwe niyo mbogamizi ya mbere yangizeho ingaruka biravuna ukavuga ngo reka mbivemo sinzobishobora ngira gute ariko ukabona nyine bikomeje gutera imbere. Hari umunsi wigeze uvuga ngo ndabiretse kubera ukuntu abantu bangwanyije ko numva no bivamo. Noneho hari igihe na postinga ikiganiro nabona commentaire hano kujya uzibonera hano hejuru ngacika intege kananirwa no kuzisoma agasimana ibintu nagiyemo kubera iki bimbujije amahoro izi stress nishizemo je izinyaba kudasha no kubura kinabivuyemo asure tuti hari igihe nageze soma commentaire mbi nukuri nkarira kujya bazaza gatibuka ariko se hari ikintu kimwe nza nibaza kikansiga nk'umuntu ufata akandika commentaire mbi ku wundi muntu adafite n'ikintu na kimwe akumariye mu buzima n'ukuri. Reka mvuge commentaire imwe ari umutima wese kwandika commentaire yamavuga kandi simuzi ngo wewe ngo ndakuzi ngo kuva kera aho nimba yaravuze ngo twarabanye tumuzi simuzi ngo twarabanye ngo ndakuzi ngo ntabwo ngo wageza witwara neza ntabwo wageza witwara neza ndavuga ati uyu muntu mana yanjye uyu muntu kweri twohura gutya akabona nkicaye impa imwe ntiyo gitereramo isomo nawe urabyumva ase nk'umuntu uvuga ngo ntabwo witwara uko ni nko kugucogoza sinzi ikiganiro nari nkoze nyine cyo kugira abantu inama ibiki yamakubita ugora commentaire ndavuga ati mana yanjye mana iki kikundekeshe tukubona ko byari birimo ni ukuri kw'Imana ncika indege ibaza nk'umuntu akubwira ngo ndakuzi kuva kera ntiwogeze witwara neza uriya muntu ati ndakuzi wari ugira imyitwarire umuntu ni ukuri kw'Imana ese umuntu n'uwagwanya uwundi ntiyaceceka tibyo kugira ngo bikugume mureke no kubisora kujya ikiri ku mutima utegerezwa icuvuze n'icubukuye ku mutima ariko uko iminsi igenda ni ukuvuga ngo ubunyine habe niyo yo kwandika akavuga ngo mado nakubonye aha akamandika muri commentaire mado musanze muri hotel sinonayizimiye commentaire nukuri ubu narakomeye uri strong ubu dibuye ibaze ntacyo pfa kuza ngo kigonge witegikubiye Imana ishimwe cyane ko yagukomeje hariho abandi bahura n'ibintu nk'ibyo agahita avuga ati n'ubundi ibintu ko bimbujije amahoro reka mbireke agasubira inyuma nyine
agacika intege aba mbese adafite umusingi buriya ikintu cyose ntabazi intego ikintu cyose gifite umusingi kiza gipfa kuba ariko iyo uhagurukanye ikintu kidafite umusingi ni akantu gatoya ukabura guha ariko iyo ufite icyo wubakiyeho iyo wakoze ikintu kikurimo udahatiwe n'undi muntu habe n'iyo boza bagutera amabuye tiwopfukire kuko uzuharanira kugera ku cyo ushaka kugera byiza cyane ni ukuri ndumva bimeze neza hanyuma ikindi kibazo umaze kutubwira ko hari imbogamizi zahabaye ibyiza wabonyemo abantu baguteye intege barahari nubwo hariho baguciye intege hariho abakubwiye ngo kuraje abantu barahari cyangwa barahari n'ubu iyo ntinze gupostinga hari abaza banyandikira kandi banashaka bataba nyine tutanaziranye bakanyandikira ati Mado ibiganiro byawe turabikumbuye Mado kuraje aho ikindi kandi nagiye menyana n'abantu bakomeye ntarinzi ni ukubwira ko kakwereka nimero z'umuntu ufite hano gusa ntuzivuge hariya sinzivuge hariya z'umusitari twemera ufite tiwobyemera soma hano kubera iki kubera uko nyine ko bimeze cyangwa niba wayishatse guswitereka muri telefone yawe noneho rero nagiye mvura n'abantu bambwira ati turagukunda felicitation ndabona tukora icyo cyonyine giha agaciro kandi nungutse inshuti ku buryo udashobora kumva muri make nungutse nk'uwundi muryango mufite nk'uwundi muryango nuvuga naho nugira ikibazo nkavuga ngo reka ikibazo cyanjye ngihe uyu muryango nungutse nzi ko cokemo wungutse inshuti ariko n'abanzi baragwiraga bari bo sinza mbaha agaciro kandi abanzi iyo babonye uguma gukomeza nabo bazaruha bagahinduka ujya wa muntu yoje kugera kure akazomenya ko njyewe ntamushigikiye ukazibona nawe karaza buke akaza byumva hanyuma ikindi mu babyeyi bo nta wakubwiye ati ibintu wagiyemo si byo mwana wanje reka ababyeyi banje bazagushigikira mama hari igihe yigeze kumpamagara arambwira ngo mwana we ngoza ngukandira nkagukandira buri munsi timanti wakuye ga ahubwo azakuraho iminsi ngo niko bimeze ngo narinziga ngo nukanda buri munsi tugenda uzasubira ukande numara urekere gutya ni ukuri baza banshigikira cyane buriya ababyeyi iyo bagushigikiye kuko icambere cyo twovuga buriya uja gukora ikintu Imana niyo iba yacemeye Imana yo iba yashigikiye hanyuma abandi bakabiri ni ababyeyi umubyeyi kugiye yakubwira ngo kuraje mwana wanje uzawumva wokora n'ibiruri hanyuma uwa gatatu ni umutware twarega niwe wa mbere iwe niwe wewe ngo reka ntacyo wokora sibuze ababyeyi baguma gahendahenda ariko umugabo avuze ngo ntukora ntacyo wokora ariko je nk'umugabo wanjye ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere uzi umpositingira ikiganiro kuri sitati ni umugabo wanjye ruvuze ngo umugabo we niwe namba wani buriya umugabo icyo atemeye ntacyo wokora tiwona haguruka umugabo mpaka abanza kwemerere ubone gutangira hanyuma uteganya kugera kuko warahagurutse uri mu rugendo urifuza kugera kure icyo wifuza kugeraho ni nkahe ushaka kugera njyewe cy'ibanze mfatana nacyo kugira ngo ngere cy'ibanze nibwo nkeneye ibindi byinshi umunsi nzumva umutima wanjye uritse nyine kavuga ati urugendo rwa YouTube ndurimo duhagazemo ni umunsi nzofata igikombe nkabona YouTube umunsi uzohabwa igikombe kijya gikombe na YouTube kagisingira mama shija kabisa kameramani arasetse niho uzoza kumufata turakwifuriza kuzakigeraho turakwifuriza kandi ntibitinde Imana ibyihutisha Imana agayo ntikora k'abantu kuko umuntu ashobora kugenda akajya gusura cyane akavuga ati
bakadebe wa muntu bavuze ngo ashaka kugera ku gikombe yego agasanga hariho uduhumbi dutatu yego ariko imana yo kwizikora kuri iyi mana umunsi umwe yuko amukubitaho amazera ngaho ari cyane cyane imana se imana niyo ifite abantu bose yobabwira ngo mukandire umuntu umunsi yorekura gutya umunsi zorara birangiye mwomperekeza hariya kugitora cyane rwose nicyo kibana ishaka gusa ni ukuri pe none se ubundi uravuze ngo intego yawe ni ukugera ku gikombe ukigezeho wahagarika cyangwa wakomeza niho nukomeza rero noneho gafite imbaraga nkavuga ati ahantu umukozi wa YouTube cyane kandi ga YouTube channel ni nk'itongo cyane ni itongo ni umurima uzaha abana bawe abana bagahaba abana babo bigakomeza ariko bisaba courage bisaba umwere kandi tumaze iminsi tutabona ibiganiro byawe kandi turabikumbuye ko ndateguye byinshi byiza oya nibyo kabisa imana ibigushoboze ikugirire neza uzabigereho hanyuma nka kujya twatangiye tuvuga watangiye uri wenyine hano ariko ubu nyine ko urabona abantu benshi bahagurutse kandi uravuze ati muri bamwe bangwanye nabo barahagurutse ko barakora ubyumva gute kuba warahagurutse ntituvuze ngo abasore kuko abasore bari bahagurutse warahagurutse nk'umumama ubu nyine ukaba uri kubona abamama bahabagera ikirenge muco wagezemo ni ukuvuga ngo ukimara kubabona nyine batangiye hari abagiye bambaza benshi bikorwa gute bitangira gute nkababwira ni ukuri penta kubesheje byanashimishije ndavuga ati iyi ni intambwe nteye kuko iyo ukoze ikintu abandi ntibakijemo uzibona nyine ko ntacyo kivuze ariko iyo ukoze ikintu ukabona abandi ko barakureberaho iyo ni intambwe ya mbere kandi icyo ni ikintu cya mbere kiri ku mutima umuntu kwiratana avuga ati nabereye abandi akarorero kandi kuraje bakomeze baze hari abagiye bambaza ngo se ngo bimeze gute ngo se ngo habamo ifaranga ngo bike na bike muze muzibone mugabo barashe mu nda barashe mu nda ngo azapfa ryari turirebera muze namwe muzibonera mwose azazayibonera ariko ni kuraje kabisa bakomeze baze babe benshi tugwire kandi uko tugwira niko dukomeza gushigikirana gusa icyo nobasaba abantu ba hano icyo tutaragira ntabwo turagira ubumwe oya nta gushigikirana guhari ariko iyo aba twari dufite ubumwe ni ukuri twogera ko umwe yakora akantu mukamushyigikira icyo nabonye nigeze gukora ikiganiro sinzi n'ikiganiro nigeze gukora abantu baranyataka pe baranyataka n'umwana mutaratangira gukora baranyataka abantu bahandi abahandi nta n'umwe wahagurutse ngo habe n'umwe ariko abandi usanga nyine bashigikirana noneho nza mbibona nk'abantu bari Rwanda bari za Kenya bema bari abantu bafite ubumwe hari igihe unabona bahuye mu biganiro buya iyo muhura mugahuza bya bitekerezo byanyu byubaka ikindi kintu kandi bikabatera kuraje ni ukuvuga ngo abantu hano Bujumbura icyo kintu ntiturakigira kandi kugira ngo umuntu agere kure ni uko aba afite abantu bari inyuma yiwe bamubwira ngo kuraje bavuga ko bamushigikiye kandi nk'icyo ngicyo uvuze ushobora gukora ikiganiro sibyo amakomantere akaba mabi ku bwinshi sibyo ariko kubera ko mufite abandi bantu muri kumwe bagahita bakora ibiganiro bijanye na cya kindi bivuguruza ya makomantere wahuye nayo ariko hano ahubwo ndibuka icyo gihe hari umunyamakuru umwe hano waciye ni box aranyandikira kandi yandika nabi umunyamakuru mugenzi wanje aranyandikira kandi ndiyandika nabi icyo namusubije gusa naramugiye turakoze ndabireka nsanga hano dufite gushigirana habe na gato iyo umwe ahaguruka muri bakavuga ati ibyo yakoze nta gikuba cyacitse ni ibisanzwe undi hari agahaguruka akavuga twese tukuzuzanya ariko ni nk'aho tutaragira ubumwe ariko bibaye byiza tukiyegeranya twese
twokora kandi tukagera kure. Oya nibyo kabisa, reka dukangurira abantu bari i Bujumbura, abanyamakuru bahari, mureke dushigikirane. Buriya nidushigikirana turi abanyamakuru, yego umugenzi wawe ashobora gukora akantu katariko, ariko kubera ko hariho bwa bumwe bigatuma mumubwira mukamukosora muri rwa rukundo, ubuzima bugakomeza, mugakomeza muri abanyamakuru. Ariko nimbona mugenzi wanje akoze akantu katari keza, narangiza nkaba mu bamusebya, buriya ntaco ndabizana ndi ushaka gukora ikiganiro ukagishira hanze, zenda abantu kikavugisha abantu benshi, naho jewe umunyamakuru mugenzi wawe hano mubibona, kugira ngo bariya abantu tureke kubaha amakuru aje yo kuguma bavuga, ngahaguruka nkavuga ati icyo yakoze niki, ni ukuvuga ngo tukamwambara tukambarana kugira ngo tugere kure. Urakoze cyane ko turagira ku musozo w'ikiganiro cacu. Inama watanga yaba ari mu banyamakuru, yaba ari no mu bantu hano i Bujumbura, hariho umwuka wo kudashigikirana, kandi buriya nitudashigikirana ntituzagira kure. Inama watanga ni inama natanga ni ukuvuga ngo gushigikirana niko kwa mbere, kandi hari ikintu abantu batazi, gushigikirana kose ni kumwe. Ushobora kuguha link tingana shigikira ukanga, ariko bwaca ukashira muri groupe kandi ngakenera ngo unshigikire ntaragushigikira, akashira muri groupe byenda y'ubukwe, afite umwana afite ubukwe cyangwa mushike cyangwa iki, akashiramo ese njewe ndagushigikira utanshigikira, kuko n'umushigikira ya mafaranga nza gutanga muri ubu ashobora kuvana hariya ntitubitsinda cyane rwose, cyane ashobora kuva hari. Rero gushigikirana kose ni kumwe. Nimba udandaza mu isoko ukumva ko no guca ukambwira ngo ngwino ungurire, niko naje iyo nguhaye link ariko kuvuga ngo nshigikira, kandi vraiment nta mafaranga bigusaba, nta kintu na kimwe ibintu bisanzwe n'ukuri gushiramo gusa ukareba, cyangwa ugashira kuri statut, cyangwa ukaba washira muri groupe tudahuriyemo, ubukozi ibikorwa gikomeye muri rwa rukundo. Abo n'abasanzwe batari abanyamakuru. Ikindi kandi abanyamakuru dushigikirane, nimba waca postinze tumufashe, tumushigikire, dupartage. Ari ikintu abandi nabonye basigaye bakora nko muri Kenya cyangwa mu Rwanda, uzoreba muri TBC hari akantu bashizeho baravuga ngo kandi so ngo collab, mwakabona kandi uragenda noneho tukihuza, ugahuza cyane yanje n'iyawe, wa posting ikiganiro, ama views akaje iwawe akaje n'iwaje, turabibona birahari uzobireba. Abandi bari mu kwihuza, ugasanga nk'amacana abiri yagiye hamwe, nshaka ikiganiro yashizeho views zikaja nawe, noneho ugasanga abantu ko baragenda bazamurana muri ubwo buryo. Rero abanyamakuru hano twihuze kugira ngo tuzamurane. Ari abakina amafilime turabazamura, ari abiganiro nabo turabazamura. Ushobora kuba ukina filime, naje ndi umunyamakuru nkaba mfite impano, nkaba none gukinira cyane rwose, wowe ukina filime naje umunyamakuru nkagukenera kugira ngo mpe ikiganiro, tukagenda twuzuzanya. Ni ukuvuga ngo abantu bose biyumvemwo umutwaro wo gushigikirana, kuko uko wifuza ko abantu bogushigikira niko nabo bakwifuza kugira ngo ubashigikire. Rero turagushimiye cyane, turagushimiye uburyo watwitabye. Sinavuze kenshi, wanyumvishije vuba, kandi nanje ndahari. Jewe sinza nyimana, nanje ndahari, igihe usankenera ndahari kabisa ku bwawe. Uzapfe kumbwira gusa kuri telefone, nanje zahita nkwitaba. Rero ndagushimiye cyane, kubana nawe n'umugisha, kuko utubwiye ibintu byiza byinshi byubaka sosiyete, abantu bakeneye kumva barumva. Kandi ikindi abantu b'iki gihe ntawamenya, ubu basigaye bakunda gusa ibindi bintu bitari ibyubaka, kandi buriya mu buzima umuntu akeneye ibintu bimwubaka. Rero turagushimiye cyane, urakoze kutwitaba. N'ikindi gihe nitukwiyambaza urahari, urakoze cyane, turagushimiye. Imana ikugire neza, murakoze cyane.